Kasengking atiar New Trap National Liberation Council HNLC haka kerwak kabakalapha sekilat patai kubor lingbau General Secretary Pak Saing Kupar Nongtrau haka khatlai terik nailar kala pentip bakaseng kala rai ban kuput ya arngot kitkot kibla pendam waj u Herman Pakenteng bat utreng bat kumjuru yung menteri ketanat kampo yang gejala uba lakmen rumbui daka bakila ong namar klaim gajing ai bor jung u kanum jah do bo brio undayam haka kerwak Pak Saing Kupar bla ong kumbaki yo jingtip sansingi menshua uba che ulah syak berngem penyap hau Herman Pakenteng bat kai ka baja mentaru kade bagi SHNLC kumu Herman Pakenteng utreng saw kidan bentalang bat kipulet panchem ye kajing em jong ba che nalor kata ka kerwo ka HNLC kala kenturu ye kipaj ba kiseng balang ni kidkhot kibla pendam waj pakimde bane trekam lang ne ya yang lang bat kite ki arngot u Herman bat utreng lada ja kanu ye kibas sajla kaseng kanum dan jikit kli shosho ka HNLC kala ong bakin sampai kat nusnem ulakmen rumbui undang syong hakatu ka syuki hakaba penkot ya ka kerwo ka HNLC ka pha ka jing solam sikiba yang sam baro bat ong baka HNLC kan yai bo jikin mayu ba che kumu nongseng pat unong yelam bashit ram